Assalamu alaikum balima bamananga mela berajile nga fuli ba berajile kor basi wonde mo shira an european ala ga jen bashi fo itana ka damne grupo italiano bambarana kata tiktok ra an youtube ra mo be no nana faranga aw berajile fuli no dande fuli mina mo minu fana be nuli video la je ka jem bla an minu temanate aw berajile fuli no aw be merci al sala kan to nyoy nala sonama ambaka don donna inshallah la ka berajile nga courage mbana la ka nafa dama ala ka jen mina la jafana me doni min donna ko fo o ni fidi mi yira ko na fana kambo kalama inshallah kambo ina fo ki kambo fe no fe lanciare un appello lanciare un appello o be kuma na fo o do saw ka wele dake ya do kambo ani wele da akila bamananga no bebe nyogon soro kuma kele na ikaba kambo ani wele da me italien no yemi sebe lanciare un appello ina fo ka wele dake lancer un appel ni mafila be fote français donc rivolgersi oye ki sara dora ina fo walma me misali ata jumanga ina fo dugu kono sisa etiga kodo ke ni mi sara mo godora ora sisa rivolgersi ba kuma na fi yi sarara donc dugu tigi ye akambo beka diritu. Dunque vediamo cosa c'è scritto qua, se no non ho capito qui, maniera infame. Diritu, il capo del villaggio ha lanciato un appello che tutti piantino gli alberi. Ok, nya famu sa me seben ne madafa pisigi uyake dugutigi ye akambo beka jiri tu akunga anke beka jiri turu. Donc parce que italien na mimba gafa ko il capo del villaggio oye dugutigi ha lanciato un appello quai appel lance che tutti ko be piantino ko beka jiri beka turu inafo to me o jiri tutti piantino ko ka turu tutti beka turu inafo piantare o ka fenturu donc tutti piantino o beke bei li alberi ku beka jiri uturu donc me saka a italien ko bamanaga hakilo famu nakaba ko duguti ko beka jiri uturu ina fa appel lancé ko beka jiri uturu ora sisa il capo del villaggio ha lanciato un appello che tutti piantino gli alberi ko beka jiri uturu donc amena duguma kandimi torcicollo inafo ni amisali aba duguma ya amadakanya akandimin wilila donc inafo shufe ni da sisa kuma dora ni da jogo manye kame idimi fe nkorori we sisa kandimi torcicollo nkoni koroi we donc sakama amadakanya akakandimi wilila non ha dormito bene, ha di nuovo il torcicollo. Donc, non ha dormito bene, o koroi ka mashuno kanya. Alni mugom be fagafo, kunne mashuno kanya. Ibe singa sebeni intani yorana. Non, ora sieta ke haide, eba ke non ho dormito bene, mashuno kanya. Uribe aimbo ka okay, ora bike era sisa. Non ho dormito bene, mashuno kanya. Donc, ametanya fe a di nuovo il torcicollo ka mashuno kanya ko akakandimi bara willa tukuni pisigi na kere di nuovo oba kuma na fa kere kurai tukuni. Quindi ametanya fe kanje dunque nyera tako ba mananga mfamo verità. Ok, verità be come na fa tien la vérité. Dunque lingua standard ina fa cantabolo kanje doronde be bo adala ko kanje drone be bo adala donc ni kanje che verità yeso ko nake ko cien drone be bo adala ma vediamo cosa dice in italiano. Ok, dice solo oh là là imaji be gatununa obe hagato ko na manake anyemi agla meno sega anyesoro kon donc ambala yituguni dice solo
la verità. Ognuno mi vuole che le no, dice solo la verità. Kabe chinye drone fo. Na fo chinye drone be boada. Ok, me video jo ya folo. Na la so na ma dona taura ananyo gozoro. Abura jile merci. Alisala kan to nyogo.